Isa Rebecca alas jawab hai sebenarnya Date 1 September 2025 ngarang nami chikunda thoki ba thok da ai sama victim mo jari bani thokli ba thok adu social media da Facebook da mayam ama thagat piduna sanai yu nei duna mathong maram khang da mong da lai ba kona ba haina ai gi jale kha ta na ba mong da mayam gi song ba mong da happy ba adu min ko miaw da ba ran do wa pamni nimit asai sa guru nei bi mola hari ba yumbu sigi yum da iche sana thoi hari ba si ma bara da lai bani ma gi ka da akoi si kakching da gi iman bi ama se mate mena ko na mo lai ha da project tapi aina adu ba project pa mo su lai ko le ha da cha sing chamina se ha da akoi sa sing chamina da sing chaba loiraga pung tara matami tara taba matamda akoi se kumdharaga thong hangaga yum sidagi thoke pa matamda then subam jetli son of let then subam sundar to me lekai siga ma ki machana pa topa lamyan ba elas mai tei nungsa lamyan ba hai ba mioi ani sina luchingaga nupi kamuk kharaga loina raga ngdang da mi gi yum da trespass to pani moina get to gaira pani ai get the lepa lai ba se ubada moina chawo sida lai haiduna moina ai gi ming se palaga moina personal attack se tarpani aduga get to gaira patagi public mob se ki dana isa da akhi khang nang badagi akoi mathong maram khang dana gyan ta dana akoi isa hingna bana lot pani matam se isa aina police kauraga aina koi bon ta kan bina bagi ta police kawani aduga moina public mob to ale ba matungda akoi bu moina get tagi tangkatlaga na tai cha da isa hingna ba lot chabada akoi de mafang na khang dana lo le aduga moina akoi bu na tai cha da mong da leami sanai yu nei akoi mathong tan leami aina ya da ba jwa sanai ko ne moina hai badu yumpham yaw da ba praman yaw da ba wani sigi matang da mayamna achum anan tiga piu aduga mi amagi career mi amagi izat sanman puna moina yon bani yol ba pochi atai karing tagi nate ai ga maga personal nunga ya da lai bedagi dam da numit se dai sta ai lai khang badagi mana sigumba crime asi thon bani aduga ai isa mak sing mafam se dai victim ojaki bani maga ai si how ki date 19 da mana ai na mon da ai ki pesa lupa lak manga si chahi ama phare last year date 23 July da mana ai ki khutagi mana lak manga si keso ngalo gini si ki matang da ai na mon da pesa thoru bu matam da mana ai mon da assault tor ki ba lai pesa si thora abadi makha ta thora abadi ai ki pesi da khudong thingai oigani hai na boga mana ai mon da threaten tor ki ba lai ri ba punam si ai na si ki mayok da mana ai mon da date 19 si dai si da mana ilap patagi ai se hospitalized tok da na mana ai mon da assault tor patagi ai na Prompat police station da date 19 da report ma thanga chai report se da ai medical certificate loina na disclose to thanga pani adubu ai gi thanga liba report sigi matung inna ma ga ai se police station da compromise song ba haiduna kauna ki paisa gi matang sida su sigi paisa gi matang sida su compromise song ba ko matam da nahan incident thoi ba pam sa la ki ba luki ima event sing numitu da su police station da yaw ki sigi matik chapa praman su ai pam da lai ai darkar lai ba social media da ai adu su thadu sarke report ai na report thanga pam tam da medical report yaw ba medical report ke kasi su ai loina thang doctor ucara ke media gi thongda ai achum aram thiga piu singumba personal nungai na tabagi tamata ai billion na tharoi theng na phum da lem na tharoi dana singumba mi gi izat khonggaw naraga mi gi life manghan ba mi gi life the threat to ba to le haiduna paisa thoru bagi tamata sigi level sina mana kundaraga ai gi izat tension na base sidi ai ta senga nungai jate adu ga loina na hiram sidai sida one sided oiga yauri ba ma event singsu sengdok piru bari maram gi ai gi ming kauraga ai sida laire nang ne koina tanara ibase hai ba wai se season naraga kari gi ai puthu ai puthu di no myam karing ta tawena hai ba chungumba mayam asi kari maram ta kino hai badu mayam thiga piu mana akoi mataka sidi ba yu thakpa jwa sana yu nei ba hai ba wahai myam sin na duna social media da thadori ba du yumpham yaw da wa pham ni akoi na kari gumba numi sida yu thakta na hotana tormata di ai na isamak na police cha request orga medical report laholi kodak sidista report oboda akoi non alcoholic oi akoi da adu gumba ni sham ta season abagi evidence laite haidana medical report Jennings hospital da pi riba evidence ju ai social media da thadok charke adu lang mi chita lak liba ima event sing ni shadi moina saraga you know wong nang ga gyan men ta dana mi amagi thawing sin da chatlaga moina akoi bu asuk yam thina mioi bagi izat pur le khata na bamong da moina khungaw na basidi ta senga nuaite sida mari laina bo authority na su meeting changbi umba amata su phangdana plus neket ta laira me haiba moina nupa nupi na taisa da bamong ta laira me haiba si akoi si ichai wa pandabra aduga moina si gi kari evidence lai akoi gi matata moina allegation tawri basi si chumi bra haiba se mayam ni yumbiu adu social media da khujik viral challiba photos amasung videos ani tugi dress sing ju difference
ꯁꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯎ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯁꯣꯜ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ एविडेंस मैम अगोंद लई अदुगा सिगुंबा एविडेंस मैम सी आई तंगाई फत्रबदी आई सोशल मीडिया की खुदांग लोइन थादोक चरके मैम न मिटेन चंगबियु